lum mai me nga ra gong ta ti pian nga magai tu lum mai tu mai tung la kang hai ani rena Greek khau ja magan khau pistis toy mi ka ba ki tho fully assurance fully convinced heart so tu mai ani lung ning hai pura convinced to so tu mai kumna ai ro ka khan ne ka gan gai mi khau ani lum mai tu so ba me chau ta ki ani lung convinced so ma mi to gan azu pai na khan ai mi tai mi tuang ram lum tai ram khai bible na lum mai tu so ba me ha mi jang khorina ani ra gu dang go me gan khau hoi nai me gan khau ani lung ning khau pura convinced so bam dai samitini check so khau tu tu mai jesu christ ra soi nang ni ra azan khau tabui puni nai mi tai tilau puni thai tu so we lum man nai thai tilau puni thai tu so ani nai thai lum thai tu so we mi chau ti ki ani tu lung ning khau tu convinced ni so ma ni hai ta check so za pho kumna 2 Corinthians chapter 4 to verse 13 kuni saw the pay we have the same spirit of faith kuna paka ito thai Paul rin so kami I believe so I spoke to so kami nang how lum may naya ito na so bam kyo nang practicing sa bam da ram ga thai nang so pat bam da David hai ka how lum may nay mi jang pro kamay ka how na may lum mi thai kamay kamung re son dak pray so example David rin na Goliath adaw khang to na wong me gan khang Goliath ti hai kamay rin na suloi ra puni dai raw bu ka khang ri ngam me ti lo pnai to me ta ka how lum me nay me gan khang kalat games na sa pa kamay asai hai nang ta tingpu ko sama ma enroy nun tek ti sulop ni thai num bang tuang khauring nun tung tek ti sulop ni thai tan David usok kamay lum me ka thui hai khuan nai nang tuang lum me kyo nang son dak pa bam dai ram gai tu thai nang khau lum me nai bam sni na nang me gra hau me te sopat bam tu ni nang refuse me te na so bam tu ni ani ka khat min na ka khat za ko kumna ani man sai hai mig re hau me te so we te ki raw na ka hau me tho nang re hau ni me ta nang so ko me thai nang hau ni me thai nang hau nai pham mai David rina Goliath tai physically suloi ma khau kalat keng rina suloi re ye kalat keng rina defeats re ke mai kom tina kalung khau lum me ta nai me jang ka mai so da tu ma in the Bible khuni hilal dre Proverbs 18:21 death and life are in the power of the tongue thai mai rik mai hai nang tuang balai khau ngam na ye so nang tuang panti khau nang tabui la sobam to rik me la sobam tu ni lum mi tung la ta sobam pu ni healing khang pai na kha man sai nu bang kalum lau khang gu mai kalum lau ni mai ma rau tuang lat keng hai chup mi tung la keng te kaling me te dilau bam sina kaniu lung ning khau convince so ko mai kalam thu kaniu pum khau su me te kaniu mek ra hau bam ti me tho convince so ko mai kaniu lung hai rau re healing slow thai samai mai cho de ki Mark 11:24 ko da jaw kai the ki aniu lung ning khau lum rai ni na dai nang roi nai mi tai ti lo bam thai nang phak bam thai samai me kum pu khorena nang nai mi tai nang tuang so tau puni thai na khang ti lo puni thai ko ma sa wai mi jang khorena ni rau dang khau healing puni tabui puni nai me gan khau ani tung lung ning khau pura convince so mi tai nai khau ko me tu thai rau roi nang tung ra soi a tung ra soi chu lo puni thaiไม่บ่อยนะเขาก็จริงว่าไม่ถูกเลยอาเมน